Kablay pi baro syakatuk Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat bakong san menta ke sengi kilong. Petlem ya ke skul jot rothai Hadambo Reserve East Hills kerpat kipat ba. Maham ke Blind Lead Trust ya kitu ki pependon kambakla ban pansen yang na kipat ba. Ya ki jai kipat ba nengkra we bepli ya ke Digital Library. Bat sngau sarong ki kmi kha ke Refines Wajri baka wanra buram hadin baklala ban kiu yo Mount Everest. Bat mentangin pa syiki Khubor bakam binya. Kajing persya pat pa kanang kiu halor kajing jot rothai jang kawai ke ying school kabadon hapo ka Dambo Reserve ha Isgar Hills ha kaba kinong snong kila keno be kinong mikmat balajit kim patiaw AA watla kila kerpat bonsin. Kinong snong kila thu bakani kajing bam shimkia kala ne slembha ha kaba palat chispa tali ki school ha keleng ka Garo Hills kila kendo ikjing e kibakum kini Henry Umdon uweiru unong mikmat uban shimkia ye kajing e ban penbha ye kate ying school. Hatu ka sorkar ka penkre ban pa ye ki Samla pulis ka jingdom lakali uwei unong snong bat penpawru baka bor sensyar kam kwa ban ay ye kajing hikai ka babha. Minta ki pa ba ki dawai ki jubab bat ban le AA ye kate ying school dah ka ba kentu ye ka sorkar bakan bu akhmat e ya ka lawai ha ka puli puthi jongki khon jongki. Yan Dambo Reserve 1 ni polling station ke isa ni school nok pag isa nga. Yan ni condition yan na pa ubos nga. Talo anjing sa ko botna mongen. Yan school ka nga. Ya ko de gacham ni chanchina be andi mo yan na pa condition nga gamakan. Ang ni Garo Hills ni plug leader ang plug minister ang cabinet minister ang aro anchini administrative officer ang chika DC ang block development officer ang yako niyemeng na simang ni katongo jat na bisarang na khasani ko on chinak tanga yako video miso katinga chinga adal organization ni kita antini nokan tini nok yanegi ongja daode khangal cholgri oba namen ithoi donga andiom bada alo thangka bangbas sanga ba government antini education ko first priority don gapa yana ga condition ongia angni mekal bisarang ni nek nekani angni nek nekanian ya ba toilet ke songa ya skunian aro yenda ke pa obos songia ya kontraktorang gamakan da lal ke pa kontraktorang ongane akaninga uni gem da dalani kri bisong quality nam bataw jakhala sakha chum thini nekaniyo other organization ya kon request ka plug organ ya mai bakon kontraktorang ko anda tani dongani kri anda tani manani kri na simang thari onde nambegen yan bubble si kitchen set ne akana inon Dambo rongjeng reserve 1 ode yanegi songi chani onaning ko takinga Founder member but CEO ka Blind Lead Trust uba Jitendra Dakhar habay krench kila pathai Khubor ha ka khat saw trek Naitung arjar arpasan ulay thu bakidon ki way pat ki kinhon jang ki baduna ha ki department ki ba pinnon kambakla da ka balik pan pisa ni ki ba ha ka kerteng ka Blind Lead Trust uba Jitendra ula pentep shi ki ba baladadon ki ba pan pisa ki riban pan ki receipt ki ID bat ki project ki bakile kenang banla ban penchisha Ula pensyai ru baka kenhon jang ka Blind Lead Trust ka Jupan yu sinyang Henry kile pat kat kum ka jing Ibor ki Bor District da ka babu ru da ki receipt ki ID ye kitu ki ba ka organization ka pa. Syo uloong bakini ki ba penon kam bakla ha ka kerteng ka kenhon ki day ban sange no shisendon lem kumta kin seperkhat ban penshitom ye ki. Ka long ki community jongi ki bade ki jongki PWDs ba kinsobha ban sakmat ban ya trelang ban ya trestom lang andai ban singotenat ban ya thau ta ki groups ki ban ya thaulat thaulanti ban ong ban kumno ban yo pisana ki paiba mo tekan long pat ba kandon pat kajing kta let's say in the future ladangin dai yai teng ha gani gadur bat kam long kabating along ba ngating yo ba kandai pada kajing singotenat ka jongki
te haba ki sungut tenat ban le ne kam ki I ba kasuk ban kamai pisa kamot ki kloi ban drop out na ki school ha ki jingkule kimlong ki batre stom le ne kimle ha ki coaching center le ne ki training ba pher khnang ba kin yo kam kimle ban experience ban yo ban like interns le ne ban volunteer sa kino organization khnang ba kin yo experience yela de khnang ba kin yo ay ke kam ka ba bit ba biang long Henry hajaka bakin fokus sekum kita ki kila long kloi ban skutenat ha gitu gijek kam ba kalong ka besi bentane ka ba lak ban pen sniu ya ka lawe jong community jongi ki barok jongi ki people with disability te sebentar don kat tu kat ni ki ba ong le ni ki ba wan ban complain ni ban report sanga ba ngam kwa banjer kenteng lada de kinong syak complain ni kinong complain ru kade privacy jongki ada por ngam kwa ban penpau ba ki ong ba don ki perlo ki jongi ki ba lek ban krong ha ki chayeu ki pha la ki jongi ki group bat ki lek armut si group le don way don de ki mastermind ki la phia ai kan hon ba pher ban lek sim donation se ki ba pher ki yo ki hat te hadin pada dalam awan pada kia sim ni kita kum ka belas ni kia sim kum kini kita tengah semua om dai tang kat taru long ki donru ki belaong yang ba hadin ba kilayo tu pisah kilik thet ya kita kitu ki jingdi ki basniu leni ki balak ban wanra ki sakatapat ka bom sengai ka lawe jongki bat ki don ru ki ba ki beriu ki pendon kam ye ki mo don ki jai ken hon ki pendon kam ye ki nam taban yo pisa te nga karpat ye ki nong song snong bat ki imlang salang ban ya long ki ba husier om da dai tang nam ta jong ni ki people with disability perkhat namar ha perkhat ru ba yo le se don ki ba pendon kam te nga kalian juga nga khot nga wer ki perlok jongi pra ba don jing dunat khot met ba pin ya subha ban ya imsngi agur kom ga badai om da dai ban ya ngop hakini Kinong song snong jong kanengkra we bala krishan di ki kattu kat ni ki seng bhalang kila pelong ye kajing ye ki ke besok menta kesngi persya ye kajing play pat ba ya ke digital library ha ke te than da ke bekeno be kila pendon kam bakla ye ke pisa pat ba la pelong de kajing ye ki pat ba ke bas ngap jar bat rengkat ki plakat ban penpau ye kajing sngusi halor karai jong ke sarkar Meghalaya ban ya chakmat ye ke ni ke project wat la kila ujor pun sin hagini kajing ye ki lawan ban shimentalang de ki seng 3 months ngobha ni ki than begentup ya ka Garo Students Union GSU bat ke Federation of Khasi Jantan Garo People FKJGP What happening kijing ujor bapura bala aish baro arngut o officer penroi jong ke blok bat u deputy commissioner ha ka lai phau tarik ujeliu Henry amshim nale AA. Kipat ba kila pendam jori ka jingpli ka faculty library project. Ki khunjungi ki dei hok banyo ya ka bakhamba kila ong da ka bakular ban betengi kijing ki ka basuk jongki tat hadu banda shim yi kisin jam ki babiang. Okay. Ke Samla Refinus Wajri, keberi ke khun jong ba Khuborjylla kharmendai, hadin beklala ban pendap ban kiu yu ulum Everest dang hakini ki kendiat tayo beladap. Kaladap da kejingkemen ke bekrau namar kalala ban wanra ya kenam ke buram ya ke Jylla Meghalaya, ya ke ying ke sem, ya ke kur ke jat.
Haga kat sau terik mentau benai Naitung arjar arpusan kelahir syakasnong lat larem nong spung ban penpau ke burom bat kejing sngongo yaki kmi kha jongka namar bada kejing kershan bat aimen sim jongki kelala ban keu yo ulom Everest. Hakini kesngi ladon lang ki bayi ngesem na kaliang ki kur karmendai ki lepenkop burom ru ya ke Samla refines wajri ha kejing don rengkat usordar jongkasnong nong spung pelun uba John Word bon karmendai Urang ba shnong jong ka lat larem o ba Tobias Maulong bat ki senglong kemi ka shnong lat larem ki kemi ki kpa bat ki we de. So comment mo ngalala ban ru shala ying mi kawo shwa bangan ni kyo yulom Everest ro ngalawan ban mi shwa sang ni na bangan ni akulu ini kawo ki jing dwai ni mi ka kan nang jing khuru ni lai khuru and no comment ban Nay mi kha nay khan mandai ngala long wario man wala ka buram ka no so comment but ngange do ba nang ni shikhamar ki shpara ki janga ni kha nay me kha baro he ba ki nang tur shikhamar ki jingle ki jangki yimdei ban kan rande kumbanga mat por bangali Mount Everest ro ki don ki por bang asno kumbangan e no malamar ba kala jot kala e palat handai ngamsham la e normal go blay ru la dan kan na so kamani ka jing dan kan jong blay but ka kamba ka jong u kumbanga ngalamat nganda yathok hanai pi ni kadang long ha ka story ki jing le kamba u blay ani hadu mentang so ba ngamla kler fi u blay ma u blay long bastard u blay tip ya ka plans ka jong i way tarang yimde ban khuslai ke ege ka ban sawan ni de ban shanya scam ho try but net scam but baro kan de ka jing ya lam ka jong u te kulesibun jing welcome ani kaman naman mo lale kani te kaman kulesibun mo te itu story kan dia ke ego fi le lang ba sino mo jing la ban bandan ringkat dan kini kapon kulesibun te ke mo isa standard ba senang bro isa standard ba senang ba jon kulesibun te baru his parang badan ni story yang tak kecil tu tidak kumno. Pikan mau nak pergi sejarah ki ban shwa ban ki lum Everest ka jingmat ka jonga ka ladan shwa ka asang hi na po ka training na po ka state ki dan ki inter unit bangale do ngali na ka NCC hi te ngi dan ka selection process na benta ki unit ka na po state te na state ngali ha po Guwahati pa ki de all seven sisters not east bay te nang turu ki dang dan ki khasi ki ba shajet ban present pa ha po Delhi te ha Delhi pa ka de all over state bay all over India and ki don hadu khanyom lak ki cadets te ki bahab jet no tang shongwet ban yole Everest te kala long shisha ka ba ki jingya linti ki jonga te ngamsham na randien pat ngai khon be hi namar ba na khanyom lak ban yo shongwet ka de shisha ka ba ni ha ba yelong compete para mangi ki khna am turu la imla ban shu am ta khile ngam fi ni punjam na ni ha ba yelong compete namar ke ka ba fitmu shisha ba kwa ban len ba kwa ban long ni ha ba ni khon be hi te ka jingdan kan trajo ngala ban poi saka thongmo bangala ban shajet ban leki Mount Everest hoy baro kita ba Mount Everest sha long ru ba suken udan ni ka jing ba har kam kidan gi part mo ki ba di jakaru te ka jing alin ti jong haste ngi kumbang ngi thu fi ba bangali pre Everest kadang ka jing thakle hanga kan pre Haga kat sau terik Naitung arjar arpusan kiseng trimon ngobha bapau khmat jong ka than chokpot bat ka raja ronggat unit jong ka nokma council kila pelongi ka jingelang yemir jingmut lang hapengi kattu kat ni kimat ki batei ya ki imlang salang kini ka jingelang ka lalong hanok pante ka shnong raja ronggat ka baha bapo ka chokpot subdivision jong ka South Garo Hills Meghalaya hakini ka jingelang lawan ban shimenta de ki nongmi khmat jong ki seng beper ki bakenthuk ya ka Garo Students Union GSU Federation of Khasi Janta and Garo People FKJGP Garoland State Movement Committee GSMC Achik Holistic Awakening Movement AHAM Chokpot Area Vigilant Committee CAVC bat ka Achik Youth Welfare Organization AYWO
Kajing temu bukong san jung ni kajing elang kalong bani kren ni kajing bapher ha ki imlang salang kebekta ikatan chokpot kebekentup ya kajing sumaria kamariang kepuli puthi kajing penroy ya kekam jungok kai perthai bat kajing penbha ya ki surak. Kani kajing iturilang kapeni ya kalawai bapernai jong katan chokpot lingba kajing shimbenta jong kipat ba ban ya trilang ban wanra ya karoi kapar ha kani katan loong ujish sangma u President ke GSU Chokpot Regional Unit habakren na kabenta barok kiseng kibeshi mentalang hakani kesngi. Ini tariko jokama jokjawa nenbana. Ulas kan jati kagal kacim mo deba uas semua mo. Semua sekretari berjualan yang ada nangarin. Sengaja dia kot din masa akan kacim. Ini jokjok jalan dengan bana. Angat ini tariko khubor naten ina. Nama ramna nenbana akananyo. Semua orang muda ni pun dia orang mana tahu meetingnya. Dia no dia pun halat nak ada tu macam, tahu Bengal ni bidu musuh kata Bengal sana macam Bengal tu dah cerita cerita ni, mereka gemuk cakap cerita Bengal deh, mo. Tahu ancingi cukup jodoh, gemuk seorang orang nasi pilih, ancing kepen cakap ni sekarang mamu mereka pancagri, bisnis kani yang buat cina kenal kata mereka. Saya makan semua berapin, harus semua berapin karena ia marah. 아직이 살리기 세평호대 놓고 자모 동기자 발치바 마간치 리드바 만대랑 뭐 그리고 저게 녹삼 녹도를 인바나 만대 동아마 다멘탈 동아마 스르티 스르 발견된 살로 동자 마요 그냥 오고스타 마이랑도 나가냐 그다 진리 위저 바사고바 증아 그번 당니 그런 가다니고 바나 낙바 만디 바 증나 마이락바 만디 사이 nenbana metande एक तंगल हो खीर बा मतम दशा kan gementra kentan na nenbana riba tahu betam bisarang de kenin bana harus bisa nukon ape nung bang dong nam ni cek bisa ka bang doni ban mandi dongja chini magba phagba dongja ni somoyo na takba rupan jakrang mangal mangong takba barang angnaban ki jaga barang chini somona ri bain bana yan ni ge dakinga bisa bisarang keninga na so enjirong ni kita ba niat pagoda nenbana sinaba campaign soka ini kemudian yang aku buat sini lah tanahnya. Beben nanti ni semua aku buat sini tak kebat dulu barang, barang sadirang tu jangan dulu. Dia bahasa aku pada nanti ni nak di jauh yang nak bawa sekarang ni. Bah misteri kam aku barang. Nanti deh lokal misteri na batte kepen misteri aku bawa manfaat soalnya sini hari ni misteri aku bangga tahun cakap kamu. Harus jadi nanti kader pikir mana. Kalau kerja tak sama, apa tu? Mesti nanti kader pikir mana sudah. Bahasa mana nanti deh 안창당이 남무다니요 이송 캄pu ang jokode bahasa kuba jasa bam kamde bersisa wan neki ruin bana chung baksa milina jokon ge uri jamara de mechuk isaram baksa milin bana abi jabi taka bam tamde sakuba seki khatta sakuba de rakye donga de khatangan gobara ko anchung khnamena jingi sobo yan dakbo bostok jok yan dakbo bostok en mena cha kes tangba kader ken bana orang mana bos tukang dok mo, yang nak bo bos tarang, yang nak barang ni mana cakap Cina kata lang, aro bazar lang mo, di bago barang cakap, itu jangan apa nak kenal cakap, nangrum domini NGO lang cakap foto ni ci, sangkini orang kengan, cakap di sana TNT lang mo check, puno TNT lang mo check kau, mereka tak macam ni, election ID card bar dungja, Aadhaar card bar dungja, macam ni kasram kujana. Kumba paksa wangi jo. Metamara nukci donbah. Kumba ke Shillong hakini ki benai beladap baro baka surok ba National Highway 6 ribhoi ha ka sngiu ble layui baka long penban ke surok jengkinongnya arshaka bakin penlong ye kejing ko pen hairstead ban pen i ke rukomnya ba ima lembat kiwei Henry menta kate kejing ya ko pen hair deki arshaka ha ka sngiu ble kala kamduna bat kata kadai na kajing perking de ki bor pulit jong karibhoy ki badon hagi thanat bapher nakaliang ki bor pulit kanong po police station hinin kasngi ka khatlai tarik Naitung ki la pelong biang ye kajing pen up ha surok pa kanang banlap ye ki tu ki baju pelong ya kajakai lekai nenya khlo surok ba ha ka baki pulit ki la yo ban bat ye ki nong nya thuk ki baju pelong jaka lekai nestan ha surok ba National Highway 6 haman la kasngi ublei Bana kaliang ki bor pulit kila yo ban bat ikni ki Samla bat kila dan kuna bat la don ru ki bala shu ajing sneng ne hikai ki te ki nyongnya bekim day ban melin shu nang ne shakaman
Watla nakaliang Khubor pulit ke Ribhoi district nakapor syakapor kila yai treshitam ban pet perman ya kum kini ginong nyak thuk ki baju pelong jakale kai nestan nak surok ba ki bamdon syuk kemen sim perkhat ya ledi ni ki weipat dak bayale sports hak rukom nya ki thuk jongki hak surok ba bat bun kila syadan kuna handri kani kamshim lebiang Namar ke jingyai biteng kini ke Samla ban yai penlong ya kini ke Surok Ba National Highway 6 Ribhoi District ban ya penheri ke thuk jongki ban khlo be kilong ki batrim ban nya thuk. Kat ba ke jingyai minot ki pulit ke Ribhoi ban ai jing hikai ban sneng na ke benta ban husiar ya ke rukom nya state ki thuk phausi bun ki weipat ki khen kam kai ya kini. Kumbala sakhi biang hnen kesngi kinong nya thuk lembat ki parlok ki lahir syakani ke district ban penlong ye girukom nya stan jongki ban penon kam ya ke Surok Ba National Highway 6 pada kini kesngi kawi ke thuk ke badon ye registration number ML not sanke lai ar pranot kala ki benta jong snong Quinine Ribhoi district bat kini ke jingja unongnya bat ubasong nadin kila mensau bat lakit nok marmar ye kini ki mensau syakajaka ajing sumar. Nakaliang Khubor pulit kila kerpat ikini ki Samla nong nyak thuk ki baju penher stat bat let stan hapadeng Surok ba bakin sngow thu bakim dei ban le shit kli habanya ye ki thuk ha Surok ba namar da ka jingle jongki ka bu jingma ye ki bat iki weipat kade khala kire ne ki bai mon ha po thai pho ji na ka por sim chan tang bam don traffic ji mile racing kat bangun da kila por lahap penjar ya bayi ngasam ini apa jadi kalau kayak coba songsi namta traffic brand ji mentang si tinggal sim kia balik Khubor mentah bagi layang ni katok ni gila balik no ada siu dah kapan ada ka jalan san ajar kawai ka bat hari menis aswar kentang lawan ai kajing pensutu bagi sing repat iki wat yang ba ane wat namle racing ba hari don katok ni kita nglek persiap halor kain bangila pensai ki halor ba ngila request ki andre kidang le pasya mentang nang don ne ba santili ne ki bai kani le pamdon nomor plate ka kali patungai ka te wei ka basau ka pamdon insuran la katar kim sutu ba ka jing ki kalong ba kador kat no andre kim sim khia bat kim poi prakhat balano ka jing abden kan wan andre kim tip ba ka no ka ding yo no ki ha bale sing ka no yo no da gilak ni 4 million nei kimyo tang pan sojar nei kin imro cerita king yuki kinom im tang chi clip miat chi scan kila lut kapisa yuki nei kai ke bersusi bat larak ki ur ki hap keng kijat mano ban siu bat mano banira piki kali ga polis department ka bayrap ng kong ba para ya hospital bat doktor kusmari gitu kok plus entah hai ngasem kai ki yo nyirap abalat ko kimla cuma terima kita kayak gini dong do yang kimikpa bayi saya mengkur kejat kalau kayak gini bersusi kini kena Samla sulit big sulit songsit tang badan kabat barim dor cukup sarong banyak apa national six kalau kayak gini bersusi ngapain pau fi bako kena Samla nai cekabat himdai ban lek kum kene kam kaba jabok kabai bayi kepelang bat dakini ki Khubor ngila poish ka bakut tak ada main nation biang khuble shipon